navuga yuko mu by'ukuri ni match ebyiri abakunze umupira w'amaguru bagiye kubona nyine zo mu mibyizi. ni match mu by'ukuri zari ziremereye haba yejo ya APR na Pyramide haba ya Rayon Sport na Police nubwo ari amarushanwa atandukanye kuri match ariko ya Rayon Sport nabwo abakuzuba niko nabonye bandi nabonye Rayon Sport ikorogana kiramo akantu ho gukorogana ivuga yo ngo itari bukine ku manywa y'ihangu ngo iri bukine ngo amafungo yaje. ni match ikomeye rigani. amakuru y'ingenzi twaha abantu muri rubaga imikino nayahe kubareyo cyane cyane ndetse na Police FC. iyo havuzwa amakuru tujya mu bintu nka bitatu gusa tugahita tutegura nyine iya nyamukandagira no tuganira ejo tuzagirira umwanya. Icyambere wamenya nuko zombi zatsinze match zazo zibanza za shampiyona. Rayon Sport murabyibuka yitsindiye Kiyovu ibitego 2-0. hanyuma ikipe ya Police FC nayo yahindutse uyu mwaka itsinda Rutsiro 2-1. Zombi rero zaratsinze, iyo ni inkuru nziza ubwo kuko nta match nyinshi zari zakinwa. Bagiye gushaka win ya kabiri. Hanyuma match zeruka guza ya makipe yombi mfatira kuri eshanu nizo zibarika neza. Zo ziba zigaragaza ko ikipe yahagaze muri ibyo bihe. Rayon Sport ibasha Police cyane kuko rero yatsinze Police match enye, Police itsinda match imwe. Police yatsinze rero icyo gihe ibitego 4-2. Ndabyibuka umusore yitwa Mugisha Didier Taichi yarameze nabi cyane muri icyo gihe aryana. Bayitsinda 4-2 ariko bayiruka gutsinda Rayon Sport 2023 hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4. urumva hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport icyo gihe nibwo yari ifite wa munyakenya wawe Paul Were. hari akazina wari waramwise Paul Were w'imoso, baramwibuka akazina wari waramuhimbye intare mu rurimi rwabo. Intare tubanyigiye ibintu byose mamyibuka we tubanyigiye ibintu byose wavuze mamyibuka Paul Were nshuti ya w'imoso mu winga ndamubona teye ubwo. hanyuma ikindi cyariyo cyatsinzwe na Iseno ariko ndakumenyesha ko kuva icyo gihe match enye zeruka Rayon Sport akubise Police 2-1 irongera itsinda none 2-1 iragaruka bwa gatatu itsinda 2-0. match eruka ya nyuma yabahuje Rayon Sport yatsinze Police igitego 1-0 hari ku itariki 11 z'ukwa 5 2025 uyu mwaka turimo. igitego cyatsinzwe na Fiston Ishimwe 66 cy'umutwe ndabyibuka undekeye cross bari bateye Gardien Rukundo yanabonye karita tukura ku munota 43. Rayon Sport yari muri kurso yo gushaka igikombe. Banavuga ko iyo match ngo batsinze bari bavuze ati turakijyanye birarangiye. Sinza ahantu baje kunyererera imbere gato ya Sabugesera n'ahandi nyamukandagira ibinyuze mu kayira kabisa iravuga iti kuva mfashe umwanya wa mbere tuzahurira ahandi hantu. Anyways andi makuru rero wamenya kuri Murera ariko okay. Ikintu afande ka munuga rwose chairman wa Police agomba kugica ibintu abariyo bishyizemo ngo nubwo baba barwaye ngo bameze gute ngo Police ngo ntiki bashobora fande rwose icyo kintu gice mu bariyo. Paul Were amwitaga aba Police ibyo bintu bajye bagereza operations zo guca ibisambo semuza ko bari ari ibisambo byumvikane nabi ariko ibintu byo guca ibintu by'ingeso mbi ikibazo kibabangamiye nace ngo gisozi ngo ababajura ngo muri quartier zano kwa Bayiberi nta muntu uvuga ngo bari yakiriye abantu bose ko gasoko ka Ruhango usa nk'ujya ku munara muri quartier zo kwa Bayiberi ahubwo bati dushaka gukora operation zo guca ibisambo. icyo gihe batangiye operation bavuze n'abahungu bacu mu gatsa ntabwo waburamo ko byagenda kose ako gasumburutso kabare kuri Police afande chairman ka munuga gace operation niba yize ejo rero Police APR match irangiye mbere yo kujya gusaka za ndani za Pyramide tugiye kujyaho afande namonye yaraje kora match chairman wa Police bari baje ariko abakinnyi ba Police bari bagiye no gukoramo imyitozo ko bakora muri Kigali Pere yego suje Ben Musa suza n'abakinnyi ba Police barambwira bati amazi si yayandi bati mwabihereye mu cyo biti inkera yabahize mubibona. abantu bitwa barage bagiye muri saro none yashizemo tentire yabaye nka Neymar bogosha ku ruhande yarameni yamara ubungu muri kamera nabonye aka video ni ibintu bibiraga afite forme zazindi rage kuburyo ashobora nko kwica yatsinze ibitego bibirega macero yarutse ateye ubwoba bro ateye Police irakomeye Police kuri Ben Musa mvuye kubona na Fiston nawe reka ndebe imyitozo ko Police ifite ikintu cyitwa touche. Ijya twari ku murindi n'ibira bintu mwabonye. Jyana byumvaga kuri radio ko Police ifite passe, ko Police yubaka,
ko polisi isohora baro neza bro ntabwo ari bya bintu byo gupitua ngo urakijugunya mbere ni musa ni hasi Moni Ben Musa ngo yakoze nk'ibyo Adiri yakoze aza muri APR ni hasi kandi zihuta yazanye na Bill Bekarawi ku mwitozo ari hejuru cyane none ngo na Ben Musa yazanye umuntu ushinzwe fizike mu mbere mu Rwanda mubwira icyo cyo kwihutisha umupira bro barakora amatushe one touch vuba kandi bihuta ubona barakonstruiza ukabona biraryoshye gusa imyitozo si match ariko nyine imyitozo reflecting icyo umutoza yifuza muri match vraiment ndatekereza ko match iza kuba yihuta kandi turibone polisi kamanza nkubwira umutoza wa fitness wa polisi namukunda cyane yitwa Dibok Mohamed kabisa 11 ba Rayon Sport bashobora kuza rero kuba babanzamo babazungu ego ngiye kubwira abantu bari muri camp hanyuma mpite ngenda twagiye tubyihutemo Haveri ngiye kubwira abakinnyi b'abanyamahanga bari muri camp abo abanyarwanda bo barahari nta munezi yari Pavel Nzira ariyo Youssou Diagne ariyo Musore Prince ariyo Richard Ndayishimiye ariyo Abedi Bigirimana ariyo Tony Kitoga ariyo Tambwe Gloire ariyo Basane ariyo Tambwe Gloire Ngongo nano mukongomani abanyamahanga batari muri camp kuko abanyarwanda bo barahari bose nta munyarwanda ufite ikibazo ubu ngubu cy'imvune nayemera arahari nta munyarwanda ufite ikibazo cy'imvune Basane ko ntamwumvishe abatarimo ni Adama bambwiye bati serivisi zawe kuri match ntizikenewe genda iruhukire Sheri bamwe ati iruhukire Nyamideli twarakubonye naruhuke inshuti yawe kuyate nabaruhutse umugongo ni ibibazo ariya ngo ararangariye ikintu bararangariye intambara y'abakobwa babiri ngo bapfaga abakinnyi ba Nyamukanda Shapeli aragoye dukomeze akubita umugongo muri duko twibwirereye uwo bita Asumani yaravunitse we birumvikana ndetse na Forunganye yaravunitse yego abo bakinnyi batanu Adama Sheli Kuyate Asumani Dekumana na Forunganye niyo badahari abandi bose muzi muri Rayon Sport barahari b'abanyamahanga abanyarwanda nyine bakomeye bose barahari ubwo bakabange barahari ubwo Emery Sari muri camp yego camp yarakize kandi yarakingiye mu Dar es Salaam arahari Emery arahari rwose arahari umuntu wambaye zandane hamwe tibere hari mu Karumuna kwa president barimo bararya barimo baranywa tibameze neza bariyakiriye defete ya Singida bariyakiriye Pavel Nzira yaraganirijwe president aramubwira ati ibi bibaho mu mupira ntuhangayike gusa nawe burya byanariza nibyo ntakunze Pavel Nzira baramubwira bati byagenze bite ko igitego cyagiyemo ngo sijui ngo lakini nyota yake we abara ko inyenyeri y'umukinnyi barahanganye ngo iremereye kurusha simbyemera ibyo bintu simbyemera keretse nk'iya Fiston niyo nemera we so rero Pavel Nzira Youssou Diagne Musore Richard Abedi Kitoga Tambwe na Basane abanyamahanga kongera abanyarwanda bose barahari match rakomeye iri saa 12 n'igice Kigali Pele Stadium ngo abaguze amatike kuri Elmerek match nibe ngo bari buze kwinjira nta kibazo yego Rayon Sport so itangaza birasobanutse nabonye na match bayihaye Lorisa Patience Fidèle umusifuzi mpuzamahanga niwe kwiyobora ubwo rero urumva ko rwose Celestin yanjye sense wa kane Celestin Sabimana urumva n'abasifuzi mpuzamahanga ubwo byinshi rwose twaza kubiya turi muri match turabagezaho 5-5 kuri Radio Rwanda Rayon Sport na APR reka rero tujye tuzasesengura ibyavuye muri match nta muntu usesengura match itara biragoye reka tujye muri APR tuyihe umwanya tuganire cyangwa abantu abareyose ko bavuze ngo ni intingingwa ubwo abareyo dukeneye kubafurusa no kubumvisha ko bakeneye guteza equipe yabo imbere bakagura bashaka kubaha ibiciro bibahe nta kibazo bibahe n'akanyenyeri nta kibazo reka tuba twubaka igihugu nta kibazo reka turebe ibiciro bya Murera rero akanyenyeri ka Rayon Sport n'ubundi ni kandi abashaka kuza kureba iyi match murakanda kangahe 332 akanyenyeri 332 akanyenyeri 700 akanyenyeri 772 urwego asigaye hose ni 3 5 10 muri VIP 30 muri VVIP 5 5 10 na 30 ibiciro biri feye 3 rwose nanyeze ngo aba ngo inshuti zanjye
babahaye kuri bitatu nayo abareyo muzuze stade ejo aperi yarujuje tugiye kwijyaho hari ibintu mwavuze ngo kuri Singida ngo turaza kugaragaza ngengeye guca impaka ku by'abafana Ruvuyanga aperi ejo yarushije Rayon Sport kurikije uko bakinnye match mpuzamahanga aperi yarapfutse yaragiye agastade iramweza burundu n'urushije nago ariko ntabwo abareyo baba bafite amagambo ngo ariko ngo cya gice abapolisi bari bicayemo ngo buriya ngo bishyuye ngo bariya abantu ngo bahakurya ngo muri bande ngo buriya ngo bishyuye avugana abantu bose baba bishyuye ariko mufite ikintu muri kurwitwazo bari abantu bose bari bishyuye kuri stade abareyo sinzi ibintu mugiyemo bari bishyuye ibyo mubireka mwishyure iyi match ya polisi njye n'undi babapimire ntimuze kumbwira ngo reka ngo natwe twari twaje gufana piramide aho gapingane kazahoraho reka tujye muri aperi muvuga ko muri benshi hari n'akandi kavutse ko gufana ikipe ngo mpuzamahanga nabonye kumva nkoranyambaga no kutayifana ku ruhande rwanjye reka tujye rero ejo Nyamirambo ejo aperi yakira ikipe ya piramide hari muri CAF Champions League reka Eric Ndagijimana abanza tubwire nyine atuzengurutse ikibuga uburyo byari byifashe haba muri VIP no hakurya n'imande za VIP n'ahasigaye hose twumve uburyo bimeze no mu kibuga. Mbere y'uko umukino utangira ibyivugo byari byinshi ku bakunzi b'ikipe ya PRFC. Nta nzira n'imwe piramide ifite yo gutsindira APR hano. Ikintu piramide iri bukoze ishobora gukora gikomeye ni ukunganya. Nyamukandagira mu kibuga igiye kujegeza inshundura mu minota 15 ya mbere. Kigali yose igiye kujegera ijegejwe n'igitego APRFC yinjije mu izamu rya piramide. APRFC hano iratsinda ibitego bibiri. Umutoza natabivangavanga iratsinda ibitego bibiri ku busa. Kuwa gatatu tariki ya mbere Ukwakira itariki igize ikivuze kuri APRFC muri uyu mwaka 2025 ku isaha isa 8 kuri Kigali Press Stadium ikipe ya PRFC yari yakira ikipe ya Piramide yo mu Misiri mu mukino ubanza w'ijonjora ry'ibanze mu mikino ya CAF Champions League. Ikipe y'ingabo z'igihugu ihagarara u Rwanda muri rushanwa nyuma y'uko ari yegukanye igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize. Amateka yagaragazaga y'uko ikipe ya PRFC imaze gukina imikino 72 mu mikino ya CAF Champions League ikaba yaratsinzemo 25 ikanganya 17 itsindwamo 30. Ikipe y'ingabo z'igihugu ikaba yaherukaga gutsindirwa mu rugo mu mukino wa CAF Champions League wabaye itariki 2 Mutarama 2017 ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Zanaco igitego kimwe ku busa. Byari umukino wo kwishyura mu ijonjora ry'ibanze. PRFC na Piramide yari ku nshuro ya gatanu zari zigiye guhura mu mwaka ushize zahuriye mu ijonjora rya kabiri aho mu mukino ubanza amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe muri Stade Amahoro, naho mu mukino wo kwishyura Piramide itsinda ikipe ya PRFC ibitego 3-1. Byari nyuma y'uko mu mwaka wabanje nabwo zari zahuye mu mukino ubanza wabereye mu Rwanda warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa, naho mu mukino wo kwishyura wabereye mu Misiri ikipe ya Piramide itsinda ikipe ya PRFC ibitego 6-1. Yari inshuro 16 aho ikipe ya PRFC yari igiye guhura n'amakipe yo mu Misiri aho yashoboye gutsindamo umukino umwe wo muri 2004 ubwo yatsindaga ikipe ya Zamalek ibitego 4-1. Inganya imikino 4 itakaza indi mikino 9 n'umukino witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo umugaba mukuru ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, chairman w'ikipe ya PRFC Brigadier General Deo Rusanganwa, Vice President wa kabiri w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Mugisha Shari n'abandi bayobozi batandukanye nabo bari bahari. Abafana bo bari benshi imbere muri stade ndetse n'inyuma ya Kigali Press Stadium. Ikipe y'ingabo z'igihugu yatangiye umukino isatira cyane binyuze mu mpira yaherekanwaga cyane na Mameri Dao na William Togi. Ku munota wa 17 Piramide yabonye uburyo bwo gufungura amazamu ku ishoti rikomeye byatewe na Everton da Silva ari nyuma y'urubuga rw'amahina, maze umunyezamu Shimwe Pierre arirambura umupira awukuramo. Ku munota wa 35 amakipe yombi yagabanyije umuvuduko, abakinnyi bakina bitonze. By'umwihariko ku ruhande rw'ikipe ya Piramide yagaragazaga yuko nta gitutu ifite. Igice cya mbere kirangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. PRFC yagarukanye imbaraga itangira gusatira, hari mu mpira mwiza Ronika Jean Bosco yahinduye mu rubuga rw'amahina usanga Roya Mutogi ashyizeho umutwe El Shenawi umupira awushyira muri koroneri itaragize ikitanga. Ku munota wa 49 Piramide yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Fisto Karara Mayela Ibrahim ku mupira yambuye abakinnyi b'ikipe ya PRFC atera ishoti rikomeye arahagana ku ruhande rw'umunyezamu Ishimwe Pierre ananirwa gukuraho umupira maze ujya mu rushundura. Karabakosa barizamukira Fisto Karara Mayere shot Fisto Karara
piramide ndani. ku minota 69 APR FC yabonye amahirwe yo kwishyura igitego mu ishoti rikomeye ryatewe na Memedi Dawo ari mu rubuga rw'amahina rikurwamo n'umunyezamu El Shenawi awushyira muri koroneri nayo itaragize ikivamo. ku minota 70 umutoza w'ikipe ya Piramide wari washyushye cyane Koronoslav Djurzic yahawe ikarita itukura kubera gushwana n'abasifuzi. ku minota 75 umutoza w'ikipe ya APR FC Tarayibu yakoze impinduka Mugisha Gilbert na William Togi basimburwa na Denis Omedi ndetse na Mamadusi. nyuma yo gukora izi mpinduka APR FC yongeye gusatira ishaka igitego cyo kwishyura. hari umupira Byiringiro Gilbert yahinduye mu rubuga rw'amahina usanga Hakim Kaonoka ateye shoti rikomeye umupira ukubita umutambiko w'izamuvamo. ku minota 85 Piramide yabonye igitego cya kabiri cyinjijwe na Festo Karara Mayere nyuma yo gusiga ubwugazi bw'ikipe ya APR FC agatera ishoti rikomeye umunyezamu Ishimwe Pierre ntiyabasha kuhagarika. Attention Fisto! Fisto Karara Mayele! Gol, 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 gol. Fisto Piramide Kinshasa Kigali. Iminota ya nyuma APR FC yongeye kubona amahirwe yo kwishyura byibuze igitego kimwe. Mamadusi yahaye umupira Memedi Dawo nawe awucomekera Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka ateye ishoti rikomeye urikubita igiti kizamu umupira nabwo uvamo. umukino urangira APR FC itsinzwe ibitego 2-0. umukino ubanza w'ijonjora ry'ibanze mu mikino ya Champions League. nyuma y'uko uyu mukino urangiye abakunzi b'ikipe ya APR FC bati ariko uyu mutoza araduhemukiye. Omedi na Mamadusi na Hakim Kiwanuka iyo bakibanza muri iki kibuga bari gukora akantu ariko yabyishe Ruboneka mukoresha winga kandi ari umumediateri. iyi kipe umutoza aratwinjiye ikipe yacu n'umuzamu Pierre ntago ari umuzamu. APR igikora ikosa ikagira umuzamu umwe. APR turayikunda ku mutima tuba twavuye Rusizi tuje kureba umutoza. Je ntago natsinzwe ubanye umuzamu urani Donnarumma afatira Man City urumva neza yahesheje Paris Saint-Germain Champions League mateka nayizi. uriya muzamu yageze muri ya kipe Piramide we na Fisto Mayeri n'abakinyi babiri bahenze muri ya kipe. nimba duteye shoot on target zigera murenye umuzamu akazikuramo zose tugatsinda igitego bakacyanga tugatera amapoto abiri. ibyo binyereka ko nidutegura next season bakaduha umuzamu mwiza bakaduha nimero 2 nziza bakaduha nimero 3. Claude akeneye umuntu umuha challenge yese umufasha. Abdelrahim Tarebu umutoza mukuru w'ikipe ya APR FC ngo ntago bari bakwiye gutakaza mu rugo ariko kandi agaruka no ku gitego cyanzwe n'abasifuzi. Désolé pour les résultats qu'on mérite pas. Normalement on ne devrait pas perdre. Le gardien de but munyihanganire ntabwo twari dukwiye gutsindwa ntabwo twari dukwiye gutakaza. umunyezamu wawe yakuyemo ibitego 4 n'imipira 2 yakubise amapoto. ikindi umusifuzi yatwibye igitego ufite amafoto. igitego cyo kwishyura cya Mamadusi ntabwo yari yaraririye nabibereka ubu murabona yari yaraririye. abasifuzi nabo baje kunsaba imbabazi bavuga yuko bibeshye mu byabaye byose mu mukino. ntabwo twari dukwiriye gutakaza twigaragaje mu mukino mu minota 90 yose. kuri twe n'ubunararibonye bwiza tubonye kuko twakinaga n'ikipe ikomeye ifite Champions League n'igikombe gihuza imigabane Intercontinental Cup. gusa mu kibuga twanganaga tuzajya hariya tugiye gukina n'amahirwe yacu. Pour nous, c'est une expérience contre une grande équipe, champion d'Afrique, champion intercontinental, mais sur le terrain à armes égales. Donc on va jouer nos chances là-bas. umukino wo kwishyura uteganyijwe ku cyumweru tariki 5 Ukwakira 2025 uzabera i Cairo mu Misiri ku isaha y'isa moya. ikipe izakomeza hagati y'impande zombi izahura n'ikipe ya Remo Stars yo mu gihugu cya Nigeria mu ijonjora rya kabiri.